Kedeveri çok öde, beni cumuşlar köp. Ben Toma diyemez mi? Anne sen kimsin? Kız mı? Suluğusun bu. İyi sen çilili sulu tutmaysın bu. Hala cırlasın dragul. Bunda bu olsa. İyi tabi Altınay. Bayağı bir istikken dereklerde özüm bağı öldürüm. Aman olsun kayrılık gelsen bir göresin. Koş Altınay, koş çırağım. Koş birinci mektebim. Koş birinci muğalim. Koş babalık çağım. Koş kurban sana canım muğalim. Sıban kolum baysallık var mı? Artıklancı. Aylanaydan. Baysallık var mı? Baysallık. Apa. Ayman. Apa ke? Ne? Muharrem bana taştan geçti. Oğlum karalay karalım. Ben seni benim bir tanıdığım mı? Öz adın esinde bil. Ata adın adı esinde bil. Seni ne kılıçkan sordum. Senin adın Çolopan oğlum. Ata adın adı Dölemay oğlum. Ata adın adı Dölemay oğlum. Oğlum atma oğlum. Ben özüm geldim Zamiyan. Kızıl gülüm benim, geldin mi Cemile? Cemile gitti! Cemile! 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 Gitme Cemile! 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 Al balık, al balık, al. Karaldım ata, gayrılcım ağa, savundum seni, al kepçimeni. Oh, Hakkeme! Oh, Hakkeme! Beni adam ala git! Balık bal süzüp aldımdan çıkan, ala git! Men göl koca kız geldim, bayır alıp durguzdum makabatım, paydu alım. Tağdırım tatal caldan canlışım, dolundan kanadımdı kayırı aldım. Tağdırım tatal caldan canlışım, dolundan kanadımdı kayırı aldım. Baktım dimen özümden tattım hele. Tağdırın tatarlarken böldü ekiye. Men için çoğu kişi balık kaldın. Turmuştun mıyzamından çıkıp üttüm. Bu kızıl colluğum sizge belekim olsun çıngız ata. Kımbatımdan alan cüzah çıktı, siz görme, çırpız ağa. Hiç kimge koşatmayın. Katı çırgın. Ardağımdın katı. Siz garnağın beleğim bolsun. Kolumda kolum var bayrağım uşul kitabım. Uşul kitabımda sizden 90 yılınızda harlayım. En birinci öğrengen madem kalsın. Yazılgan eski defterim sizge belegim olsun. Maysal Begim, taşlar getiren asker tımağın. Bugün sizge beraklamın Çangız ağa. Basar yolunuzu harfımda bir Çangız ağa. Ak gemege süzüp getkeni catıp uşul kitap kabımdı. Dürbümdü sizge belek kılayım Çıngiz ağa. Atı bakalım maksuyumdu. Kıbrıs voltan uşul suratı, belegim olsun. Sen değildiniz azasını oluktu. Camileler şayırdıktı. Maysal Bekir'den koy batırlıktı. Altın ayda girgizlikti, sergetlikti.
Кара Кулжа райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинин базасында уюштурулган риторика илимине катышкан окуучулардын Ала тоодон ааламга үн салган Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата алып талантка таазим деп аталган кечебизге күбө болдуңуздар. Бүгүнкү кеченин максаты Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жаш муундарга кеңири жайылтууга максат кылдык эле. Мына бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 7 чыгармасынан үзүндү аткарып бере алышты окуучуларыбыз. Кечеде тематикалык багытына, текстин эркин аткарууга, кептин маанилүү тактыгына, сүйлөө маданиятына, текстти окууга, образдуу аткарууга аракет жасашты. Бүгүнкү тарбиялык саат окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө карап максатына жетти деп мен ойлойм. Мен Чыңгыз Айтматовдун Ильяс деген ролду аткардым, чыгармасын. Мен Аселдин ролун аткардым. Мен Эрте келген турналар чыгармасынан Султанмураттын ролун аткардым. Мен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган Эрте келген турналарда Мырзагүлдүн ролун аткардым. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан өзүн аткарып бердик. Биздин темабыздын аты Биринчи мугалим. Алтынайдын ролун аткардым. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына Дүйшөн ролун аткардым. Мен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Саманчын жол чыгармасынан Толгонайдын ролун аткардым. Мен Алимандын ролун аткардым. Мен Чыңгыз Айтматовдун Майсалбектин ролун аткардым. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Кылым карттар бир күндүн Айманинин ролун аткардым. Мен Чыңгыз Айтматовдун Кылым карттар бир күндүн Жоомандын ролун аткардым. Чыңгыз Айтматовдун Жамила чыгармасынан Жамиланы аткардым. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Даниярдын ролун аткардым. Чыңгыз Айтматовдун Жамила чыгармасынан Сейиттин ролун аткардым. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Аккеме чыгармасынан Нургазынын ролун аткардым.